nkwegeria bare amangana a beauty and hairdressing aigo nkwegeria bare igure pedicure, manicure, barbering, braiding, plating na yende amange. ICT aigano institute ye ebwatachi computer nebinto ebinge byokwegeria ICT gwetania skuru ndiyonse era sorogongoro iga asa malieta nkuru kwa Alpato Maliba mwalimu manne Ogetwebe Technical Training Institute. Serikali yakolire bya sana asogotwa institution yewecha saya asengencho etagete komenta ochusi ase abana bali bakole skuru ase isemi cyobufundi nabo boliri moleta abana wachese skuru linde banyore system cyobufundi byamo boigon kwegeria bare electrical engineering power option boigon neroro asaba kwegeria iguriye chinguru cyomorero bwestima na kubeka chinguru echo asemechi social work, human resource management na nigo bakora chikosi echi ase ebiringo bya arts and short courses certificate na diploma nigo ebwate aborokia bobwate obumanyi bebiringo bikromono mbayitiri ne wizarega megeria yega nabo ndebwensi akwegerigwa inchobono utari kubwate kegori utari kubwate no mumurore usino mweseke Gitwebe Technical Training Institute nikikotoka kilomita eyemoyoka kurosomochi umugwawa asepare nene yilami yakore konge kogenda chebera inche Kenneth Mongare Ngaga Dean of Student Gitwebe Training Institute iga karokwaretro mwana Gitwebe security gere guarantee at present abana tuwate 600 in all the departments togosa nayo nyolire koleto mwana atware skills tokonye Kenya Asamange bakiresimi ase namba 0713985300 Gitwebe Technical Training Institute, skills for self-reliance. Nogorengia kwane una nogendete gutwara mugasoromia ikigima ritukerigaria Jumatatu tariki 10 na ibro mutinyo mutangani kigima bo mwako oiga karibu sana asikionga chinse 10 chiabono omorogoba rituko ria bene kirabona borokiwa bali begiredi gya kiana bagendete kwariganirwa asichi skuru cha senior gose senior schools o aiga sense ya Kenya karibu sana nchenguro kwa Matilda Oboigwa na Boigo nere nyaboke bene korwase ebimanyirio tunyare usanga sinchira ere eyobwamo kigima na nekiroto chake kionga chinse 10 aboiboli be skuru ya St Ragaraganga hiyo kutoka se ward ya Bugusero ebunge ya Kitutu Church South nigobono be murunganiria machibu amabe ya kirasi ge 12 yo mwaka oeta ase aborokiwa 15 na batatu nigobono morokiwa umutangani makoro ase skuru yo anyarete konyora grade ke deep plane ekibono kolengana na boiboli be murunganire na gotati ba guchikogania mwalimu yo monene we skuru yo agendere kobera aroro nekirobono banyarete kolike min ya 2.23 ekibatabire nigo ere inse kigima ta ida rogo aiga raganga ne skuru yane gento kia to chandire ragangiga abalimu barega bali gocha in time principle erega iga igocha saa 4 dikabwene tagocha mapema boga na isia abalimu mbabu atiboki bwa kwa sababu abana barega principle yo katiri korangerie board waikaranse agambira mugire sikwa
igo bono poa management ile sukuru aturue principal ne board tabange tuachira ne biriro togwata sengincho tuareta tabana baita banyore semyanki baje gotokonya baturusi konda ime tuamanyire konyorika tuabareta baje gotosoma je goturusi konda ime tuanyore nge tuabareta te baje gotubwate sikokora chikona ria kabere njono mo MC gwe area o sobo maana bwa Kristo tingo kirina performance ye school more especially when it comes in school ya St Thomas Raganga Secondary School njono mo MC na somete umwaka 1999 mpaka 2000 egere tu asomete gaiga abandi baito nonye tinkore tiga bari tu arenge na barabu basomete bakanyachi grade chingi akurwa abandi bakagenda university. A very good example unabona mwarimu Chemi Sombati or one of the teachers ba Nyamondo wasometera gangaga by then anyorete AC+ umuske ni guto osomete gaenga kiyo oro mwarimu one of the schools cha Kisumu anyorete B brain kuragangaga inga kiyo. I don't see the reason osengendo kigia change ningi kiarenge nga kiyo getayo boniga inga kiye kere tu asomete ga no ne rap yo kanjare ngor lakini boniga eskuru ntaite go tengere well equipped mwancho murigereria gutigana nayo asobutuko obugokiera rero nigo bono umuriro omutindi onyara kubwata ase emarigiti osechiro ya magena iyo gotoka se bunge ya Bomachoge burabu kaunti ya Kisii umuriro uyu bono wikira bono utamanyekanire usotamanyekaniti nakio onyara gochakirwa nigo bono onyara kwirira asare nene kira abonjere banyara gusiria enibo yabo ase umuriro uyu mwancho murigereria kubwatikana nishibichecho cyariganire nere Tyson Manyara nigo bono ekoro kiuna nigo chinyomba kose bali bakoreta obokonye bwango kegima cross county ya Kisii nonya baikara na rasi chinga kichiri chibwenerete tibaigeti gotorie nibeyo konyora yekire koya ase abantu banyora sara enene haya irama chai oyo siara gatiabu igo uja nono mochanga. Hii bila tumepata ripoti ya kuhusu moto, tulikimbia tukapata wananchi wameingia, wameendelea kusima. Walijaribu sana wakasima. Na hii magena yetu nasema watu wetu wafanye biashara, makelele ya usiku ndio italetea sisi sida, watu hawasikii chenye kinaendelea. Na shukuru gari moja ya yetu magena hapa ndio iliyoamsha watu, ilikuwa inapiga mahoni, ilikuwa naweka asadi, lakini makelele ilikuwa kutoka kwa biashara yetu ya mapaa, ilikuwa musiki, ilikuwa juu zaidi. Wenzetu walipatwa na changa la moto, vitu ikaungua vingi, tuko na hasara. Kwa hivyo tungeomba serikali ya county iweze kutupatia gari ambaye ni sima moto katika sub county yetu ya Kenyenya, ili wakati kama hili changa linapotokea tuwe na gari ile ambayo linakuwa karibu nazi liweze kusaidia. Wakati gari letu lilikuja lipata kama vitu vimeungua vimeisha, ngawaje tunasema ni asante kwa sababu lilifika. Kwa hivyo serikali yetu kuu na serikali yetu ya county muweze kuangalia haya masoko ambaye yako na biashara kubwa, magari ya simamoto yaweze kuwa karibu, yasaidie wakati tunakuwa changa linapotokea kama hili. Tunasema ni asante, yote yatendeke vile Mungu apenda. Kurwasi serikali nene muraiwensi musiki William Ruto nigo bono akwanire miroberio iyo serikali ya Kenya ibwate guchase abasai kubwa muno amapaga yoko bae mirimo nabo yuko basira wetira aso kwenyorera mirimo ase mitandao kwenyorera mirimo ase chinse chesko nabo yuko basira banyare guchakia obonjoreria na kwetira somuroberio ulio onyota nigo bono musiki William Ruto atebire kira umujumbe mienzi ya Kenya na ari niribaga rinene ryo kweneke buna kurwakira ebunge yaye abasai banyare kwenyorera AICT hub iyora bakonye kwegendereria kuba muno amagimabo ase amungana yemitandao. For the first time, I can confirm that the government of Kenya has a plan on how young people are going to access jobs.
Intervention number 3, which we have done. Number 3, we have worked on making sure that our digital infrastructure, already we have 30,000 kilometers of fiber optic rolled out in Kenya. Our target is 100,000 kilometers of fiber optic. And we want another 1 million young people to work in the digital jobs space. As I talk to you, tuko na vijana 1,300 wanafanya kazi katika mitandao. Digital jobs, working for companies in America, in Europe, in Asia, but working from Kenya. Muliniona last year, nilienda pale Ruiru kufungua kampuni moja inaitwa CCI. In one building, 5,000 young people from Kenya are working for companies in America from one building on our digital jobs platform. Nye mnanielewa? We are rolling it out to every TVET. We are rolling it out to the Jitume centers. We are rolling it out to ICT hubs. And that is why we have given money to every member of parliament to build an ICT hub in every ward in the Republic of Kenya, because we must plan for our young people to get jobs. Mnanielewa vijana wangu? And each and everyone seated here, you have an opportunity to access those opportunities. And today here, leo hapa tumekuja, wale ambao wanaweza kwenda kufanya kazi, wale walimu nimewaambia tumeajiri 24,000 this month. Wale wa digital jobs, they are working in the digital space. Wale wanataka kwenda kufanya kazi Marekani, Ulaya, Saudia, wapi, wametembea. And we have made it easier for them to go and work outside Kenya. Lakini tukasema vile vile, tuko na vijana wengine hawajabahatika kwenda export of labor. Hawajabahatika kwenda digital jobs. Na boigo mukonyo bumurai wense musikie Professor Kithure Kindiki nera nigo bono aboriria abasae baria bakonyorera chibesa icho che serikali inse omurobelio nyota bono banyare guchakia ebiasara ebikebike elio kwagendereria nekiro bono banyare gukanyo tibabasa kwanja gose tibabasa goita bakote wabuna chibesa icho nigo chire chinge chitabakonye nande watige kote wabuna chibesa icho necho bosiereria korwa ase abana siasa abande nekira abatebire buna hwetira chibesa icho na bakonyara kwegendereria na bwigo gwekinia kiuchumi na bwigo kwegendereria asia mungana ye biashara. To take whatever you're receiving today as the first step towards transforming your lives. It is possible to start small and grow big into a successful business person in the future. Many successful people will tell you they started small. Kwa hivyo sema kwamba wale ambao labda wanafikiria hiyo pesa ni kidogo, waende watutafutie mingi zaidi, tuongezee ile ambayo tumepata saa hii. There is no problem. We will give what we are able to give now. Go and get more, utuongezee tukiendelea. Number 2, sio ati huu ndio mwisho wa support ya serikali kwa hii maneno. We just want you to get started going forward. Through the leadership of the president, the government will look for other ways of taking you to the next level. This is just the first step towards your own empowerment. Mwisho kabisa, niseme ya kwamba sisi kama Wakenya tuko na ile ambayo tunaita ni haki zetu, lakini pia tuko na majukumu yetu kama wananchi wa Kenya. Nataka kwa hivyo niwahimize, niwasihi na niwaombe vijana kwa unyenyekevu, vile mnaendelea kupata support ya serikali na kupata support ya viongozi ndio muendeleze maisha yenu.
Mimi nawaomba vijana pia muwe na jukumu, na ni jukumu ya kulinda jamii zetu, kulinda nchi yetu, kupenda nchi yetu, kuwa wazalendo na kuweka umoja wa kitaifa, kwa sababu tukiharibu amani ya taifa letu. Wancho murigire kwiranira ase wizara y'echisemi nikowono umurai wenzinahinde omusike William Ruto kagukwana na basae kurwase kaunti eyo ya Nyeri bono anyare gusingira buna serikali inse y'oburai bwae nigobono yanyare kugendera gukinia ebirengo bya masomo ase chinsemo chiria gose ase ebirengo bya primary chiskuru chie secondary nabo igo goswa ase chiskuru chobobundi colleges nabo igo nonye university aiga ase nse ya Kenya nigobono atabire nse yo murubiri o CBE niga serikali gendete komento mukia elekwane kubuna awarukiwa banyorere chisemi chiri chiganire nabo igo ase bari bechi university konyorera chibesa gusogosiro konene kurwase serikali ili kubakonya banyare konyorera chisemi naborabo. Lakini what is more painful and most painful now in the country that you feel about, there are many things that are going wrong, but for me as a former Minister of Education, tumeirekebisha, tumeinyorosha. Sasa wazazi, walimu and other stakeholders wanajua tukitoka primary school tunaenda JSS, tukitoka JSS tunaenda secondary school, na hiyo taratibu we presided over the transition from primary to junior school, and this year, this January, we are presiding over the transition from junior school to the first cohort of senior school or secondary school, grade 10. We have enhanced the money for our education from 500 billion shillings to 702 billion shillings this year, because education is important. It is the single biggest empowerment we can give to the young people of our nation. We have hired by this January 100,000 teachers. This January alone, in fact, last week and this week, we've hired 24,000 teachers to go to our classes. Why? Because education is important. Because we must equip the young people of our nation with knowledge, with skills, for them to make a useful contribution to our nation going into the future. We have reformed the issues of funding for our TVETs and our universities. Today, we have a student-centered funding model that makes sure that we treat every student in a unique manner, depending on merit. Wancho murigirira na umwaziri omukuru bwobolendi bwime na boigo ase wizara y'echisemi moske Dr. Fred Matiang'i nigo bono boigo anyare komochia serikali ya bono iga asugoteikirania gose asuko utaenekia buna emeroberio ya CBE yanyare gwikirana asinchira eri ebwenerete nigatebire muchando monene ogenderete korukiwa ase aborokiwa bali bagosoe grade ya 10 asensi ya Kenya na boigo nonyo okonyorwa woko bwatuko kwa machibu ya matemu y'ekirasi kirige 12 iyo koroki buna serikali wetirasi wizara yo tiranyara kwebanga gutete bangeti buna ebwenerete. Lakini what is more painful and most painful now in the country that you feel about, there are many things that are going wrong, but for me as a former Minister of Education, I'm so angry sometimes when I see what is going on, the painful and costly incompetence and chaos we are seeing in the education sector. The most rudimentary thing you can do in this world ni kuplace mtoto kwa shule. Kusema huyu mtoto anaitwa Paul Kariuki, unawezaje kumpeleka shule ya wasichana? Kuna msichana anaitwa Paul Kariuki? Yaani unaona ni watu wanacheza na maisha ya watoto wetu namna hiyo, na kucheza na nchi yetu. They don't care. Bora tu waibe, bora tu wapate pesa.
Na wananchi, that is not why you choose leaders. Sasa vile viongozi wengine wamesema hapa, is chaotic. Hakuna mtu anaweza kukuambia ni kitu gani inaendelea. Hata wao wenyewe ukiwauliza vizuri hawezi kukuambia ni kitu gani inaendelea because hawaelewi. Tunasema sisi tuko tayari kufanya hiyo kazi kwa sababu tunajua kuifanya. I am ready to do it. Na tutabadilisha. Yeah. And I promise you will never see that kind of chaos. Kipata nafasi, you will not. Tulikuwa tunatoa mtihani before Christmas. Na barua tunaambia wazazi mprint barua before Christmas. Mzazi ukienda Christmas unajua January mtoto ataenda wapi. Na mimi mtu hawezi kunipea lecture kwa hili jambo kwa sababu mimi nalielewa. I understand it like the back of my hand. Kwa sababu tuko na pesa ya kutosha. Na haja kuambia wazazi waende kulipa 9,000 shillings. Kirabo no tukorere kionga chinsa ikome chawono muragoba korinde tubusaguska gendera utubwatia weterase mitandao ito yekerero chinsa mochia TikTok, Facebook na poigo YouTube gendera utonyorubna Getembe TV na poigo chinsa mochia cha TikTok Getembe TV and FM lindo gendera gusangana intwe asinjira ire yabene kiyuma umurubelio reposio umurubelio wekulerane unorachikoretwa sore nere emonyo nigono kukuboria tubusaguska ogendera kuyarigania kigima lindo nyara usanga abarabo somurobelio yasinjira yabene nguruko Matilda Obaigwa na wigo vini nyaboke kurwa sevi manyero nere Mike Wills na matunda okoretera chibichane ryo gyasinjira engikerano kendera kobera ime ya Getembe TV chinga kichonsi. Gitebe Technical Training Institute nigo ikurwa amegeri jechikosi ao bunabono building and construction kusubwagachi abwasiba kwegeria ubwagachi bw'ikinyumba naboigo ebiwanda ao kurobare ekose ya version design garment na dressmaking gusi obusoni bw'ekiyanga n'ebintu ao abu ase bari nambeyemo asugutwara machine chekerero nebinde binge nkwegerie bare amangana a beauty and hair dressing aigon kwegeri bare igore pedicure manicure barbering braiding plating na yande amange ICT aigano institute ye ebwata chi computer nebinto ebinge byokwegeria ICT gwetania skuru ndiyunsi era sorgongoroiga Asama Tankuruku Alpato Maliba, mwalimu omonene Ogetwebe Technical Training Institute. Serikali yakolire sana sogotoa institution igwecha saya aseng'encho etagete komenta ochusi ase abana bali bakole sukuru ase isemi cy'obufundi nabo boliri moleta abana bochese sukuru linde banyore system cy'obufundi biyamo boigon kwegeria bare electrical engineering power option boigon neroro asaba kwegeria igoriye chinguru cy'umuriro bwestima na kubeka chinguru echo ase emeche n'eche company ao secretarial na plumbing katiye chindi chinyingi munabono social work human resource management na nigo bakora chikosi echi ase ebiringo bya artsan use short courses certificate na diploma nigo ebwate aborokia babwate obumanyi bebirengo bikoromono mbayitiri ne wizarega megeria yega nabo
onde bwensi akwegerigwa inchubono utari kubwatia kegori utari kubwatia numumurore usino mweseke Gitwebe Technical Training Institute nikigutuka kilomita moyoka kurosomochi umugwawa asepare nene yilami yakurikonge kogenda chebera inche Kenneth Mongare Ongaga, a Dean of Student Gitwebe Training Institute. Iga karokwaretiro mwana Gitwebe security gere guarantee. At present, abana tuwate 600 in all the departments togoso. Na yonyolire kwareto mwana atuare skills tokonye Kenya. Asamange bakiresimi asinamba 0713985300. Gitwebe Technical Training Institute, skills for self-reliance. Nogani gukorerwa live streaming ase chipejo cha social media cha Getembe nubate misangirikano ya gisiasha amatanga chinyangi chibirthday misangirikano y'iki kanisa baby shower anniversaries gose ekinyoro kinyomo inyangi gusuko kwa kuyomino emijega ao bunabono housewarming parties engagement parties egatie vinde vige bono Getembe Television Network nero ego kwayega asirigoririo gotukutera ninchwe omurikirwe ye masege munaba munyibaitabo bare no bamanyibigoro igeti byetibwate signal ere enkongo iyigwikira abantu bange asubunge asamange onye kuganiti omurikirwe nabukulika jumbenge wigwitira semeria WhatsApp gosiku yakisi migwitira namba 0741499726. Subscribe ase channel ya Getembe TV rero iliwi manyibuna mangana watika kira chingake ase channel ya YouTube ya Getembe TV nigo toko kora live streaming ya mangana maya